Pemirsa Posekat Ring Desa Sumber Kelampok Groga Buleleng, keanggen antuk nureksain pelaku perjalanan dalam negeri selami pandemi COVID-19. Rau mangkin sampun ketutup, anutin pedoman pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 revisi kelima. Abulan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Buleleng mutusang antuk nutup poskat Pelabuhan Lalang, Desa Sumber Kelampok. Parindikan puniki anutin saking edaran baru sane medaging indik nenten malih nglaksanayang panureksan antuk rapid test rumasuk panureksan swab sajabaning kasus terkonfirmasi dengan gejala berat. Sekretaris gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Gede Suyasen Latarang selami posko puniki memargi abulan sampunanin manggihin status ulung desa 6 pelaku perjalanan saning ranjing Kabuleleng selantur nyani katurekse ring poskat raris kaician rapid test nanging rauh mangkin poskat tutup sesampun medal nyani Permenkes sani anyar. Sedurung nyani gugus tugas sampun dumunan nutup poskat ring desa tembok kecamatan Tejekule santukan mobilitas kramel saning lintang nenten ramil. Komang Yuda, Bali TV.